Salibingelela ke Hlaba ezulu lapho khona isikhathi kuzana zonke zomhlaba lesibukele namhlanje sikhamba labangane bethu be-CNC bakhona pha konto dizathunqa bakhala ku Facebook lapha nxa usikhala wakhala CNC ke laphana ke live sessions uzabathola ke nxa usufuna imitshato siyasitsho njalo siqonqosele abafuna khona bana kama party weddings izimfa ke igama ngeze Tshisa Sibanda ke namhlanje kunje umfana ethu unyamalele ngakhuluma ukuthi uthe sesiye Ukraine kuya kulwimpi ke uCline kanti ke team inkulu kwamagama labo kids okliyo bakhona ngabana bakhala ukuthi kids wenza njani namhlanje kids ke uthi hayi ngoba ubomvu bami ngizazama sengiphethe ke evela ke umqalisi siba namhlanje nguThedius Chauke Thedius Chauke ngiyakubingelela wena ke uthi ke ubhala useMaswingo kunjani eMaswingo uthi ke mina msakaze ngithanda ukutshela ke ngikhulele ngumshangane ke omkhulu ngafika lapha eMaswingo ngathola ke umVictory intombazana esiVictory egama lakhe kuthiwa Khudzayi ke besithandana sahlanyisana hlala ke emcheke ebesiloja khona into engayinanzelela ukuthi ke nesikhathi mina ngigeza lojeni isikhathi ke uKhudzayi ke lapha engikangela khona kwelanga ngithi ngiphakathi kweshawa ngizwe ke mani lento ngikhohlwe ngabe ngiphuma masinyane ke eshawa ngithandela ke ithawuli yami ngathola ke umuntu lo ehlala laye khonapha ke esilojeni esephezulu kaKhudzayi msazi kunjalo ke yikuweqela ke lwana umuntu ke ngibashaya ngoba indlela ababendele ngayo ke umntwana ke saxotshanisana ngingagqokanga sawela phandle abantu babukela omakhelwane into eyangisayo kakhulu ngangicela amasephe ekhanda kodwa abantu ukuthi bayizisa ukuthi kuhamba njani ngoba umuntu ke ebehlala laye nanzela ukuthi ke lo Khudzayi babevele belalana mina vele ngesikhathi ngigeza ngoba ngangiphumile into le yangikhathaza kakhulu kwagcina sesibotshiwe ngabotshwa ngabhatalisa ifine ngahle ngehlukana la eKhudzayi inkingi ilapha ngithe sengimthile sengile 9 months ngehlukana laye kwase kucina ke esifa elondoda lo sebehlala bonke sebehlanyisana izihlobo zakhe zakhala la isidumbu zathi sifuna ukuthi mina ngibhadala ke imali yelobola awuthiwa irora le besithi bafuna inkomo eziyi-12 ye-20,000 indaba le yahlupha ngathi ngani umuntu lo ngoba ngambisa sesehlukene lina laba kwazi ukuthi wenze njani njalo sihlale ngendoda yahlupha ke msazi bathi singayekela uyakwazi ke esishoneni ungekela lokho kuyaba lengozi wagcina edingwa leyo mali sanegotiate agcina ngibhadala ezingu-8 le mali engange-10,000 indaba le ngizwisa ubuhlungu ngoba into yenzala ngo-2013 nakathesi ngizwa ubuhlungu ngetshisa emuThedius Chauke ngicela enye yezingoma liyana ke engathatha ngayo ubhuti wami okuthiwa ke moyana ngabona zabo ukuthi onketsana iyo kanye
Sithi ngikathange-ke siyitshele-ke umlaleli wethu kuthiwa ngithile sithawuke yena kwasuka kwambhedela-ke okwamagama wagcina sokuthi wasabhadale umuntu ehlukana laye selesikhathi eside-ke ehlukane laye yindaba-ke emsusa ubuhlungu mfowethu ekhona ngale emaswingo yaphambili kohlelo ngisakhumbula semphethe-ke manje evela-ke kuthiwa nguma senziwe mlilo kunjani senziwe mlilo ngiyakubelela-ke kuhlelo ngisakhumbula namhlanje-ke sithi lapho khona ithemba kumnandi kuwe senziwe mlilo ukuthi ngiyakubekelela-ke Tshisa mina ngikhumbula ngikhula-ke koBulawayo ephumula endala ngithe vela theza-ke inkuni suka le eSt Peters savinjezelwa-ke ngabafana abangu-3 bethwele ingqamu mina-ke khonapha bengingumuntu-ke ozithweleyo esisile 5 months abafana abasifuqela egangeni sibabili thina baqalisa-ke ukusibhinya besirepha umsakazi angizake ngibuze ubuhlungu onjana ngilethwa umuntu ongamaziyo ezinukela utshwala ngapha mina-ke ngizithwele umnyaka lo kwangu-2009 njalo-ke abantu laba bagcina besitshayile omunye wangikhona wathi ngizokuthiwa umfazi ozithweleyo umnandi wabuya laye wazolala lami engifosa basuka bongu-3 laba babaleka beqonde ngani bayesayidini yekami ngasuka lapho-ke ngaya ngikhaya sigcwele-ke utshani nenhlabathi abantu bamanje ukuthi kwenze njani sasuka sathwalelwa-ke saya-ke esibhedlela basitshela ukuthi-ke sibuye futhi kusasa abasenzanga lutho ngalala nginjalo umsakazi ngoba ngangicabanga ukuthi maybe umuntu lo kumele nike amaphilisi okugeziswa lokwenzani sabuyela futhi esibhedlela basebetshela ukuthi iphilisi liyabamele banginike lona nxa ngizithwele kunzima ukuthi banginike leli philisi sebecabanga ukuthi ungcono kuthiwa hope for the best ukuthi akula nto eyonakeleyo kunjalo lakanye umsakazi ngahlala nginjalo ngi-traumatized kwazi ukuthi ngabeletha-ke ngo-2010 umntwana-ke ongumfana umsakazi lo mntwana-ke engilaye ubaba wakhe wahle wala wathi akala kuthatha umfazi obhinyiweyo ngazigcilela-ke umntanami sekhulakhulile umntanami ngibonga uNkulunkulu ngizifundisela nzima ubaba-ke ukhonapha-ke eSouth Africa kodwa kalandaba layo ngoba uthi yena ubona umntwana lwana ngavele ngihlala ngilethwa lo mntwana uthi abantu abangirephayo lo ndodana abadinga lo wangirephayo ukuthi bajeziswe ukhanya soze kubajeziswe uthe ngikutshele Tshisa ngisehlakalo sami senzakalayo it was a very painful afternoon ngabo-2 emini kuTshisa okwamagama ngicela ungitshele-ke ngezingoma usisi wadlula phakathi kwenyakanyaka uthi kutshele ingoma yathi sivikele I think ngitholile so brothers sivikele njalo baba sabi sivikele njalo baba sivikele njalo baba sivikele njalo somandla
nalabo abangajabuli mabesibona kodwa sivikele baba nalabo abangajabuli mabesibona ingoma emnandi phela ke Soul Brothers ingoma ethi sivele njalo baba siyitshale ke usenzo emlilo owadlula endaweni ezinzima kakhulu ke vela theza ke inkuni ephumulayo oguluva bavele babamba bazenzela amathanda phezulu kwakhe kodwa siyabonga ukuthi bamchiye phila elisa bambulalanga yeah Jojo Nyamazana awu Jojo unjani Jojo Nyamazana uJojo Nyamazana ke ubhale ngaphi izabona phakathi ukuthi ubhale ngaphi ngikhumbula khona lekhaya kithi ke emzola lapho engakhula ke umuntu ke uhlonipha ekhaya kodwa into yanhlupha ukuthi ke osibare wami uthethe dadewethu uncube wasuka wamphambanisa kakhulu wakhombisa intombi yami akutshele ke Tshisa umuntu osekhombisa ke ucherry yakhe esazi ukuthi ungumkhwenyana njalo esazi ukuthi ungena emacanzini dadewethu into ezakalayo kwelilanga ngisezitolo ngaphuma kanje abantu bengitshela ukuthi bambonile lapha ke unonsi ehamba lo sibara so ngahle ngaphuma kanje ngisiyakhangela ukuthi ke vele kwini ukuthiwa ngabantu ngalandela nginyenya ungani sokusihla kuntambama past 6 nginyenya ungakhohlwa phela Tshisa ngabona intizi kongela amakhala ekhukhwini ngakho ukuthayimela kuphela ngalandela ngicatshile ngithe ngithi kunjalo ngazisizwa ke abantu abakhulumayo ngasondela eduze ngambona ke usibara wami uncube elentombi yami uNosi ngabona babambana naphana bamahlahleni lokho bebambene kwekhisana ngemva kwesikhathana ngabona bayawa phansi bona baqalisa ke kulalana into le yanidabula ke umsakazi ibubuya ke ngogodo inkalakathe ugodo basondela nginyenya ngachaya isifana ngamshaka usibala ekhanda wahle wanaba khonapho kukanti ke uNosi ngamdinda wahlaba umkhosi ngixotshanisa waze wama ngathi ngiyabuyela ngathola ukuthi hayi ubaba lwana ke ukhanya sehambile sefile impela ngoba ngamtshayela emsundulweni into njalo ngahle ngamtshela nxa ufuna ngakubulali wena asihambise ukuthi ke ade sekubamba iganyavu sabuyele ekhaya samemeza ukuthi ke ade sebanjwa iganyavu ngusibale babuye abantu bathola ukuthi ke usefile kwathi amapholisa abuya azothatha ngathathwa ke mina loNonsi savalelwa ngakhuluma ukuthi hayi ngizwe umkhosi intombi yami ukuthi bisibanjwa iganyavu ngidinga inkomo egangeni ngakho ngahle vele ngagijima ngathola ukuthi azisempini saze sahlala ke ejele kodwa sacela siphume discharge ikhesi ethi bayiphiliva uNonsi usuke ezama ukuthi angithenise ngoba sengalanelayo kodwa hayi ngayala kubelelana naye yimi sengilapha sengilona inkosikazi omutsha yimi uJojo Nyamazana ibhala ngiseKapa eCape Town olalo umuntu uNonsi sumchile njalo kodwa usicela ke ingoma ngicela ingoma kaMahlathi nxa ungayithola kudala ugazethi bilayo nansi Kahina mwino ayikuhle mukile kakasa mwino ayingalamuta nesifuna dipaze ayifakeni kungasidimela
Afrika ukujabula kwakho kushukuma zonke izizwe hayi ukukhiya kwakho kujabulisa zonke izinhlanga yo umo It's nice. So nice. Do it again. It's so sweet. Wanandika. It's nice. Ayikuhlubukile kahina wena. Ayingalamutane sesukuna dipaze. Ingoma ke evela kumahlathini ingoma isithi gazethi yesithaleke uJojo Nyamazana. uJojo Nyamazana khona ngale ke ngase Cape Town. Ya uhlelo liyaphambili Ngisakhumbula ubhala lawo yakho ngabhala Ezra Tshisa dokumele unginbox unWhatsApp story sakho siyasibala nxa ufuna sisibali abafuna amabizo wabo siyakhuluma sishwabale. Yeah. Mavis Moyo. Ngiyakubelela Mavis Moyo ngawunjani namhlanje? Mavis Moyo ukuthi ke mina bengithethe indoda yako Sibanda. Wathi ke umnyaka 2012 laphana ke emdanisa abatambo babili. Waqasa ukugila ke emkhuba ke ngaqonda ngale. Kuthengelela wayiphika embe phansi umuntu wenkosi athakulanto ayenzileyo ayenzayo njalo gangama. Kathi ke amadlozi akithi azakutshengisa into azabuyibona. Welanga ngethi nyawatsha ibruke lakhe. Hayi baba ngithole ke kule tissue party. Ngethi ngiyavula tissue ngithole kule condom esebenzile ekhanya ukuthi bekusetshenziswa. Akangumbuze ngakhipha ngalahla ngawatsha ngathula umsindo. Ngoba njalo ukuthi kulilanga waphinda futhi ke wayelichapha ududwela labafazi laba ke emodel. Ngoba wayebuya sethulekele icondom egoqelwe. Welanga ngayithatha ke ngiyitholile ayibeka ke esideboard ngoba kwathi lo mbheda twale phone ngafika ngayibeka phezulu egeza ngayichiya khona phala. Guess what ijakala koSibanda umfowenu Tshisa wasuka lapho wathi uyabona wahle ubuya ebona icondom ndana wahlolwa lami wathi uthi mina yimi la le ndoda nathi icondom phezulu efoni waqhatha ungichaya engivumisa ngamtshela lo wathi esikhwameni sakho kodwa uthi avume kasangavuma wangichaya wambizela ihlobo wathi mina umbambile wathwala amakhondom asetshenziswe ebedroom yethu. Indaba le yahlupha wathi nasamfuni ngakho lokho kodwa kahle ngabona ukuthi ngamaphuma njani. Wathatha ke enye intombi engangiyazi engavele ngimcabangele singena sonke ecaweni intombazana esinyonileyo ya uyazazi lapha khona. Mina wangixoxa ngabuyela ngekhaya ngasuka sengibuya ngapha ke eGoli
ngabona sebehlalisana layo lo esinyoni hayi kanti kakwazi la ukuthi ke okwakwenzakala kuTom kwenzakala ukuthi nango ke umama lo ke wabe nguye ke omjolelayo uthe kunjalo wagcina ke sesiyakula le ndodana egwaza wabotshwa Tshisa ngikhuluma nje ubhalela ke ukuthi ngomnyaka 2020 usekhame prison attempted murder iMomavis Moyo intombi yomoyo uMabalanda ngiyasijabulela ngilapha ke South Africa ngithi toko hawu toko ujakala kosibani ngicela ke ungitshele izingoma ezilandelayo wacela ke ingoma zabaneni uthi ke indoda kasibanga yayindoda yami le nangu Esther M indoda yami sabe ingoma
Vela ke ku-SM sithi indoda yami sitshele ke uMavis Moyo wase-South Africa la bebhalele kuhlelo ngisakhumbula liyakudlwa kubana ke kusasa kwi-progress eMpumalanga eDelmas lapho esabe sikhona Freddy Gwala ugogo Rose Lines le hlelo phela sesikhona apha ke eMzansi kunjena nje kusasa sabe sikhona kuyawudawo kwi-program so lingakhohlwa ukubana sesilapha ke South Africa so kuyafiwa kusasa kuyafiwa khona ngale ke eMpumalanga Delmas manambaleka evela kuNomthandazo Vundla Tshisa mina uhlelo ngiyalithanda kodwa ngikutshela ke indaba yami ke ngilapha e-United Kingdom ngibhala kapha ngise eBerkshire ungatsho exactly lapho engikhona okwenzakalayo ukuthi ke ngithe ngiqalisa ukubuyela ekhaya after a very long time ngomnyaka ka-2015 ngathola ke ijaha engilithandayo kwamagama ijaha elihle uFanwell ngazizwa ngomthanda ngoba umuntu engangilaye lapha e-UK wambhoxa wandithatha wangidlalisa wandichenza santwana abayi-2 liyazazi lamadoda e-UK lokuvila wamvuluzela wachiya wahlala kwenye indawo khathesi lo umkazana wase-Uganda ngathi hayi ngase ngihlale lami 3-4 years mana ke ngiyefika ekhaya efike newami ekhaya ngajayiva kakhulu ngakholisa ngazahlana la Fanwell ke indoda yakhiwe kuhle ngahle ngathi ke is a dream man ngamthanda uFanwell ngambona kuyastruggle ekhaya phela kulamsebenzi Tshisa uFanwell beyindoda la ke efunde khona phana eNast waqeda isikolo sakhe ngabo 90 something kodwa behlezi ekhaya uthe kunjalo ngabuyela ke UK ngaqasa ukusebenza ngithekela izinto ngomnika le mali ukuthi abe senza ama project amancane sasathi ke ngo-2017 ngathi ngcono ke ngizochata ngo-August ka-2017 sachata ke umchato omuhle kakhulu ngilungiselela ngimthathe ngibuyela ke e-UK ayi wathaba kakhulu ukuthi sichatile wayesencane aqedise ama-project lawa awenza amanager to buy my house sathenga indlu ePhumla South wahlala kuyo ngitheke ngo-2019 ngathi somelusa aphepha yena wathi indaba ye-England kayithandi kahle kukhona sengiqalisise ngibuya ke ekhaya ngoDisemba 2019 sengiqasa ukuthithwa ngabantu ukuthi hayi phela umuntu lo vele belomfazi ohlala eSouth Africa so mama lo sehlale ebuye endlini eyakho le khona bahlale bonke wandabula kakhulu azange umbuze ngaqasa umthe ukuthi sibuyela sonke e-UK wena khona phana hayi wala waqasa ungathi ufuna ne-COVID wathi kafuna ukufa ne-COVID Tshisa ke ngikhuluma ngomuntu ke osemithisiile 2015 kuthi umntana lo wazalwa sengikhona ngoba nga-2016 oqala sebelesibili nxa ngumbiza ngumdinga uthi yena wayevele lo mfazi uyaxolisa kade sendlini yami siyayibanga uthi indlu le esilayo ephumula ngiyakhe ngoba ngitshadelayo inhliziyo yami ibuhlungu Tshisa ibona Nomthandazo Vundla I've lost hope in men, I've lost faith, I'm not gonna fall in love again. Nomthandazo Vundla lapha ke Berkshire e-UK ngadliwa imali ezisebekayo kanti lo umuntu ochada nomfazi eceleni bo mama Fanwell Fanwell wavele wamlahla ke mama njalo ngoba ngaBram Shabalala sengidilite wonke ama-photos ethu ngaqamula nama-DVD omtshado I don't want any memories of him with that guy idoti yami ubaba abantu abami engilaye lapha endlini wayengcono kulo mdlwane lo cela ke ngitshale ingoma le nasi
umuntu lo mshado mabe sibusiso phambi kobuso kaNkulunkulu inkosi mayibusise lo mshado ngegama layo amen. Umshado uyisibusiso sikaNkulunkulu uthatha isifundo kusukela manje ukuze bonke babe nalesi sibusiso abasithola kulaba ababili ngegama lenkosi uJesu amen. Ngoma yathi malibonge phela kaAbraham shabalala sithaleke Ngisakhumbula ngeke siphambili ngohlelo Ngisakhumbula manje ngibambe vela kuzincube ozoba lebizwe likaAbraham uzibusisa uncube zincube wena ubhala ngabe zincube ukuthi hayi mina ke ngifuna ukutshela ngodubeke ngilalo ngisuke ngaba ngumuntu ke othanda kakhulu ezotshwala ngomnyaka wa-2000 ngagcina nge-alcoholic ngadawa kakhulu ngalahlekelwa ngumsebenzi unkosikazi lawo qala unganise ngishayinela uselahlekelwa umsebenzi ngo-2011 wangishiya unkosikazi ngabuyela ngakithi ngaya enjube ngahlala khona ngale kwaze kwathi-ke ngo-2013 sengigula kakhulu vele sokuthiwa sensiba nabo-liver cirrhosis kwabuye umuntu wathi uyangincedisa ukuthi angincedise ukuthi ngiphume utshwala umuntu kamlimi wangincedisa ukuthi utshwala buphume umsazi ngasila ngaqina ngaphuma ngafika kule South Africa umfazi ungakhohlwa ukuthi wayesengibalekele sengeza lamadoda endlini ikhona abantu nxa sebengitshela icala kwazazi nzima ngale dimona ngazakulibona Tshisa ezotshwala ngafika eGoli into zavuleka ngathola umsebenzi omuhle. I'm now a manager for professional reasons. Ngicela ungayikhulumile icompany. Manager sengilama properties ami. I've got my 2 houses. One is Sandton, enye ke isekhaya eSelborne Park. Bofika lapho uzombona. Into ezakele ukuthi ke umama lo ehlukana la uthe ngibona ngomnyaka opheleyo. Ngamthola ke umuntu ke osenza kuphela. Wakhala kabuhlungu waguqa phansi wakhisa amazwana ami wakhisa inyawo zami wathi ucela uxolo indoda yayithanda kambe Tshisa ke igenda le ohlala ukhuluma ngayo kaEva nxa le mali yabe kuthanda ngangasela lutho ayifunda ukubona ngambalisela ukuthi wangishiya kungasomuntu wangicedayo ngafa ubaba lo nkosikazi wakhe abangikhiphe etshwaleni Tshisa ngihamba ngababonga abathekela i-Ford imoto entsha i-4x4 ngabanika isibongo sabo ukuthi bangisiza lo mama ke ngikhangelile ngathi hayi mina bengilanda uzobona umntwana ngafika ngamshiya enjalo ngabona umntana wami thela umntana wami akufunayo kodwa mama lo anginiki lutho ngoba abafazi uyakwazi ukuthi ngibona imali ngothathekile uthandela kwasela amaqiniso sengilomfazi mina ngamtshela lo mfazi lo mntwana ngihlezi kahle nabo njalo wami umntwana lo ngifuna ukumthatha inuyala ukuthi umela ahlale naye eZimbabwe kunzima kodwa uyala lo mntwana Tshisa ngicela ke ungitshayele izingoma ngiyabonga kakhulu hey mama ubalekele ukuthi umuntu ose-alcoholic ungasamsizi umuntu wenkosi kodwa ke hayi singathini kodwa yona ngicela ke ungitshayele ingoma Tshisa ke ezangikumba ngikhumbule kudala ngangayithola yiphi yakudala oyifunayo sekuchayela iphi yakudala sitshayela ubani ngela sokutshayele kumbe sithi uzodwa le uthola nobani njalo umkakho lo ke wengizodwa nasi sa Duk,
yami ngiyayifortana ngiyayizwa iyadlala mara yasibuyele kasi mpintshi asibuyele kasi bare uyazi ukuthi sibuyaphi mpintshi uyazi boss nayo into engikhuluma ngayo. This is what I'm talking about. Oh yeah. Oh yeah. seen a 45 before, like a man is knocking at your door. Mabunde bona mo wakalalela bunde bakao. Uchiwale sasi, ngaifala mabala kaka ki mabele ki kasahani. Kitoka wamsela, if ne retota di story ne kitori umwana kosi. Retalo se tobo dile sime. Haki dumele matodi ala na mbonsali. Ili yuba kalira. Lirato lele butito lele bolilo. Yutwa kitiamse akima ikuto. Asaini bukuto. Morati wa wapilo ya hao. Stonito. What? Shale mlaleli wethu siyabonga kakhulu ke Ncube ye wawu alcoholic kodwa waphenduka mfowethu kuyabongeka kakhulu ke ukuthi wabuya kwaba right nase ngiphethe manje vela ke ku Sylvia Moyo kunjani Sylvia Moyo wena ke uthi ubhala ke ungaphi ke sibone ukuthi ubhala mana sizwe ke udaba lakho mina ke Tshisa iqiniso lihle ke khulele kobulawayo impilo yengane nzima kimi kodwa hayi ngakhulu abantomazana intese inkolapana ngile 17 years ngezwe ke ngikhanuka kakhulu ke angazi abaningi bayibona ngane mbe ngaloywa
kodwa bengikhanuka ke indoda lanxa ngazake ndlalayo bensizwe ngani kuthiwa ngiyalethi orgasm ngedwa langa ngaqalisa manje ukuthi ngizidingele mina ngaqalisa ukuthi umfana lo umali omumzamo wayehlala lathi nguye wangiqeda kuntwana bami kodwa ke bengimuntu ongasuthiwe ngaleso sikhathi yebo emncane ne-15 years kodwa kwakuchaza asuka lapho ke ngaqalisa ke ukuthola ke ijaha le jaha lalo belengangisothisi okuzwayo ngaqalisa futhi ukuba labanye babaninganyana so I realized ukuthi mina ngile high sex drive ngangafuni umuntu oyedwa ukuze ngikwanise ngangifuna inqinilalo ka 7-8 ngelanga njalo isikhathi engamphumula ngaso nxa sengena esikhathini into engase nginanze ukuthi ngumkhuhlane ngazama ubhoda ke ngacatshwa umnyugogo ukuthi angilungise hayi kwangani uba ngcono kodwa kwabuya kwahlupha ngaze ngangena emapostolini emachechi into leyo yangikhathaza kakhulu ngithe ngifika kwele South Africa ngahamba ngagcina umnyugogo engiquma into ngaphakathi bese ngiqumla kunjalo ngaba ngani nama-infection kodwa ngagcina sengi-right hayi kwaba ngcono ngaleso sikhathi omanye ngiyasebenzela kathesi ngapha ema-kitchen lo mntwana oyedwa nje kuphela ngaze ngizama abanye abantwana kuyala angazi kumbe kwenzakalani baphamanzi ngaphakathi yimi-ke uSylvia Moyo ngiyabonga Tshisa manje ngawuthola abafana abokhido beza kweza izimanga ngokutshintshanise bonke lapha kube nothuli kodwa-ke hayi sithi nxa kusemadodeni kade bafanele nebomama uyezwa ukhanuka mama abaninganti abayithandi lento leyo ngicela-ke kunjalo ingoma e-1 nxa ungathola-ke ethi homeboy ukhona homeboy homeboy sikuchayele Homeboy, 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 homeboy. Life would be lonely without brothers and sisters. Life would be so lonely without friends. Imagine how lonely life would be without papas and mamas. Papa's socializing with mama, mama's socializing with papa. Oh boy. Imagine how lonely life would be without boyfriends and girlfriends. Boys socializing with girls, girls socializing with boys. Oh boy, oh boy.
imagine how lonely life would be. Without boy, Ngisakhumbula ke kujakaltala ke siphi ingoma sethi ke Homeboy besitshela ke usilya moyo sagweba lapha hayi ukukhathazile mama kodwa nxa usungcono kuyabongeka naso sicina ngaye namhlanje uJobe njini uthini baba ngiyakubingelela ke mfokamdala mina ke bengiseZimbabwe ngomnyaka 1997 suka ngasezingole ukhohle bese ngine 18 years ngahlala khona phana sesiqeda isikolo into eyenzakalayo ke kwakuvele ke kulo umbalisi wehlela dona ekhaya ke wayesembutsha wayetraine dona UCE ibizo lakhe kwakuthiwa ke Mthekla Moyo sazi ngamhawukela ke lo mama ngagcina ke ngizama ubana ngephosela ke amazwi ngahamba kuye ke Mthekla wagcina ngithandile umsakazi ngiqeda ke ukulala la ngelensuku ezimbili hayi ngizokuchisa kuchisa ke ngaphambili kanti sengithethe STI ngagijima esibhedlela ke umama wangiratha umsakazi ongaze kubone wangitshaya into ongaze uyibone ngihamba ngathi ngiyelatshwa kodwa ke yayilokhu ingebuyayo ukuthi umntwana wayelesikilana exhwalileyo ngathi engani sengisilile phinde engani kubuye udokotela wathi kumele sikwenzeke ama-HIV testing ngatestwa ngabanjwa ngaleso sikhathi ngathola ukuthi ngi-HIV positive ngadabwa kakhulu ngazama ucommit suicide ngahlala nginjalo kodwa kwathi ngo-2002 ngokuqasa ukuthi ngiphiwe amaphilisi ngiphilile Tshisa kodwa empilweni yami ngathola emuntwini one ngiqalisa ngomkhuhlane ngahle ngabamba okwamanje ngapha eSouth Africa hayi ngiqinile vele ngambona sozutho lakade senginatha one after 3 months so sengisilile mfokamdala ngiyabonga ngicela ungitshele ingoma zesplash yimi ke uJobe njini lwana sisi ke kuthiwa shwashona ngotsho wakho ngotsho njalo sebakhulu ke kid siyabonga CNC siyabonga lani lonke lalele ngalesikhathi ke siyabonga kakhulu ke bangani bami emhlabeni wonke jikelele elalela kulolu hlelo lokusakhumbula barani ke ezenu ke zibuye sizibone lapha siyazibala ufuna ukuqanjwa ke ibizo siyagamba ongafuniyo siyayekela asifosele umuntu ukuthi ke sikuqambe ke ibizo lakho siyakuqamba nxa ufuna la ungabhala uthi wena ufuna ukuthi isibale yakho siyayibala kalula nje akusikhathaze ngicela ezingoma ezilandayo wakhetha zabaningi ngiyibona lapha eNyuki le ngidinga uSolomon Skuza uBrenda Fasi isplash one splash ngangijabulisa nxa ungayithola I hope sayithola ke splash 1 sebakhulu uhlelo Ngisakhumbula iPhone 5 sebo tando kama Tshisa hlale sasa eMpumalanga eDuma seSuthu bye bye